This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. Hapit na ang 2025, guys. Okay. Yes, hello mga kaibigan! Guys, kabalo ba mo? Mag-hello pa ko. Hello. There's a bit of a good news that I want to share with everybody. We just had a successful mixer yesterday. Last night, actually. Yes, we met with one of our listeners, Taylor Blank, somewhere in Davao City. The north of Davao City. Somewhere in the north side of Davao City, in one of the restaurants here. And then we got a chance to meet him in person, and also his lovely wife, Suzanne. Thank you for kanang pagkuyog sa amua. Oh, thank you Diba? so much. We had a great time, guys. That was a very successful mixer. Do we call it a mixer? It was a really chill and fun night. Learned a lot from each other. And unta lang yun na mausab pa pohon. Oo, so unta daghan-daghan na tagamay. Salamat kaayo again, Kanser and Suzanne. Salamat po. Thank you. Yeah, thank you so much. I'm very happy about that, actually, Jod. It's something that you like. We're not famous, but somebody reaching out to us and wanting to meet us just because they've heard our podcast from afar. Like they're from the US. They literally the wife, right? Suzanne don't speak the language, but supporting her husband, Ter, wanting to meet us, and that's very overwhelming. Not very overwhelming, but very grateful that happened. Okay, that's something that you don't experience every day or as a normal person. Like nabaday kung normal tao ka, nabaday mag-reach out sa imuha kay kanang ganahan sila sa imuhang content and then wanting to reach out. Like that's not a normal person's experience. It's like meeting cousins from another mother. Oh yeah. So si Ter Blanc dili na siya a listener. He's ig-agaw. Claim si Ter nga cousin from another mother. Cousin from another mother. Thank you so much. And guys, pag-comment ra gud mo kung unsa man, basing namoy mga kasuko sa kuha, i-comment diha karon kasuko oy. Or kung namoy kasuko or namoy ka ng appreciation. Kaya hapit na ang New Year, appreciate ako, guys. Saan mo ka ba? I-appreciate ako. Kaya hapit na ang New Year, right? Dapat mangayo na mo og pasaylo sa ako katong mga nakasala nako. Kaya hapit na New Year. Kisa din mga nakasala sa imo? Wala man pod hinuon. Kasi nakasala sa imo karon tuiga. Daghan. Da. Yeah, wala pa nang igpasaylo. Wala nang igpasaylo. Mga high pride tanan. Pero okay raman kay I'm the kind of person that moves on without your apology. It's like you are cutting them off, cutting your losses. Yes, we have to move on. Life goes on. We have to move on. Maski pag daghan kag hater, daghan ka og dili ganahan na tao, you have to move on. You have to go on with your life. Right? Am I right? We're not philosophers here, but that's the truth. The truth. Yes.
Maguluhan ta. Kada lang, shout out sa mga donors nato, nang hatag nato og donation. Oo, sige, let's go! Shout out po kay Ter and Yayu. Thank you so much for Palakpaki, you guys. palakpaki. Thank you so much sa inyong continued support. Naadjud sila monthly monetary donation sa ato ang effort, sa atong content, right? Thank you so much. Basig ang uban ba dili aware niya, pwede di ay mumuhatag. So we can continue. Ay paghatag di ay kung kintahay kung naay gusto mo support, unsaon man nila pag-support nato? Moadto lang mo sa diliniadvice.com. It's a real website. It's not just a made up thing na we say in every episode. It's a real website. You have to visit it. Diliniadvice.com. That's DILINIADVICE.com. Kana. And thank you. Ang babait ninyo. Baby. Na Christina Aguilera na. Sa uluhan sa atong nagdilaab nga mga balita. Ngano man nga daghan kaayog fans si Luigi Mangione. Unsa man ni pag-pronounce ang last name? Mo siguro na Mangione. Mangione kay Italian man siguro ni sa Godfather. Ngano daghan og fans si Luigi Mangione. And who is he? Dr. Lily J publishes her side about her divorce with Ariana Grande's boyfriend SpongeBob. Taas na ito nga kwan eh. Og Anderson Paak og Mariah Carey spotted the Holding Hounds out to dinner. Mariah Carey na pod gipirmahan ang boob ni Rihanna. Hoy, nadi ko ingon ba? Nay nag-viral na video. Nasuko siya kay gitawag do siya nanay. Di ba sa toa, di ba? Ay, kato. Di ba kanang mo anak ka nga, ma'am, or miss, or te, or et, or unsa pa na kanang cool, Or nang, or ya, cool, or nang, or nay. tatay, o ana, or lo, o la, lu, la, is all I want to say to you. Dili ba? Nasuko, nag-post siya video, nasuko siya kay gitawag siya nanay, guys. Nasuko siya bitaw. Ay, yan giingon. Kita mo na, ambot kung makitaan ba ninyo. Basta nag-viral na siya. Bisayang dako, siya, nasuko siya. You are not my child. Dili man ti ka anak. Anong tawagon ko ni mong nanay? The correct word to call me is ma'am. Ay, niingon siya, ma'am? Sala ni sa mga teacher. Siya? Sa video. Kay dapat ginatudlo. Sala ni sa mga teacher? Kay ginatudlo dapat doon ni sa eskwelahan. Unya, para sa kuha guys, kay mo niya akong comment. Wala ko ilabot sa iya. Kisa may, who's her? Who's she? Who is she? She's nobody. Viral lang gid siya kay hater man gud kay siya mo kuan good makayaw-yaw. Nagkuan jud siya, nagsuko kay siya sa iyahang video. Nganong gitawag daw siya nanay. Siya, nay, pwede na ko ni kwaon ang bangko mo siguro to ang istorya. Na estudyante, na siya sa school ba. Nya mura gusto gud pangayon ang bangko nga available. Siya na, nay, pwede na ko ni kwaon. Si nanay sagdira na siya, guys. Sagdira na siya kay tiguang naman guna siya, makagaba ba po nang magsukol ka og tiguang. Pero ka naman nanay, lolo, lola, uncle, ante, ka na mga ingonana guna terms sa ato, kay terms of endearment and terms of, unsa na, respect man yata. Yes, na sa actually, ato, I diba? feel like kung gitawag siya Tama nanay, ba ko? it's with good intentions. Murag, nay, pwede ko makuhag bangko, ana. So, sa problema ni mo, nay. Kuan lang jud na you can't please everybody. Naalang yung mga tao na ma-offend sa para sa ubang tao maka-offend, para sa ubang tao it's a nice gesture. I feel like kanang these are the kind of people that are afraid of aging. Yeah. You think? No, muragana Ako no. personally, honestly, I'm not afraid to age. And I always say I'm very, very old. Like even if I Yeah, you're so old. Yeah, I'm so old and I'm not gonna be offended if I'm called old or auntie. I don't care. Like, we are gonna be old soon enough. And everybody will be, even my children. They will be old soon. Wala may problema na. Ako lang pod na, guys. Kay namang uban nga ka na mahadlok jud maniguwang.
Naing ana nga tao. They don't welcome wrinkles. That's why they seek professionals to put Botox, or not even sometimes professionals. Like they do DIY Botox. I don't know. Ew, bito na. Gani, basin lang ba, pero una na ay nagapa Botox, na ay nagapa, and it's not bad. Like, anyway, it's not bad to be doing that. Like, if you want to take care of yourself, not look like you're an old woman, you wanna put Botox on your face, you want to have a surgery, nose lift, unsa tawag anak ka, laminate your face so that it's very, very stretched out. Like, Ipalaminate. Selena Gomez, laminate ba tawag anak, di ba? Ambot. It's not bad, it's not wrong, actually. But I think these are the kind of people that are offended to be called something that they don't wanna hear, like nanay, lola, auntie. Dapat mag-ma'am jud ka, or miss, Ma'am. miss ma'am. Para sure jud guys, mo ni akong tambag, miss ma'am. Mo jud ang pinaka nice na advice, miss ma'am. Kung naay counterpart si Jude Bacaso nga masuko kay gitawag og ma'am. Siya ang counterpart ni Jude Bacaso for the feminists. Tama ba? Dili siya gusto tawagon og ma'am kay sir gidapat Gani. daw siya. Like, there is no pleasing you all. Ma-offend ang tanan. Oh, pero okay raman kay daghan man puto siya bashers, sagdira kaya raman siguro to ni nanay. Nanay jud. Bastos kay to. Dili daw lagi nanay ni Miss Mayo. Actually, nakoy kauban sa una sa work. Not gonna drop her name, of course, pero nakoy kauban sa una sa work na she doesn't wanna be called nanay. She wants to be called mommy because nanay doesn't sound good daw, ana siya. Or it sounds old. It sounds old, ana siya. Pero sungugan biya kaayo gihapon ng mga tao, nanay jud tawag sa Personal preference ra jud no. Say, respetuon na lang ang tawag jud sa kung ganahan, pero kung ma-offend siya, wala gyud tay mabuhat ana. Kung ni-post siya video telling everybody to stop calling nanay, you can't do that. Kay naa man gyud nay tao nga motawag og nanay sa ubang tao niya. Na may ubang tao na ganahan tawagon og nanay. Some people don't mind. Imuha na lang yung reaction ni mo ha makontrol. O gani no. Ang ako lang pong masulti kay wala gyud tay mabuhat kung naay masuko, guys. Kuan lang ta, padayon lang gyud ta. Pasagdi lang ng masuko. Wag gyud tay mahimuan na. Para dili ta ka-offend, tawagin na lang tanan og Miss Mayam. Kay imbis masuko. Dili. Unsa man? Naajoy pinaka-general jud, pinaka-universal nga wa gyud masuko ever. Unsa man? Ma'am sir. Kana gong mga naga-sampler sa mall. Yes, ma'am sir, tikman niyo po ang ating bagong produkto ngayon, ma'am sir. Makikita niyo po ito sa TV, ma'am sir. Pero what if ako lang yung kasturya mag-ma'am sir gyapon siya? Okay, wa man siya kabalo kung ma'am ba kanya o sir ba kanya, di ma'am sir na lang. Malain ko kay syempre masayang pud ang gatags Ginoo nga. Ma'am sir. Basta mo na, ma'am sir. Yes, ma'am sir. Hello po. Tignan niyo po ang aming bagong vacuum cleaner. Makikita niyo po ito, ma'am sir, sa TV, ma'am sir. Yes, ma'am sir. Basta ako sagdira na niyo nanay. Ayaw mo kasuko sa iya ha. Ayaw mo kasuko sa iya. Si ma'am lagi, dili lagi si nanay. Dapat di po siya masuko sa ako Mayroong double standard man. Ako, gusto na ko siya tawagong nanay, what if? Dapat di siya masuko sa ako, kaya napog ko ako ang preference. Hala ka! Gisay ko ka ning darling, gisay ko ka. Anyway, maato na ta sa atong main discussion. Kisa man na si Luigi Mangione. Nga nung daghan man na siyang fans. Kinsa man na siya. I don't know him. Luigi Mangione. Kinsa man na sila. Kung ano siya? Igsoon ba daw na ni Mario Mangione? The Super Mario Brothers. Si Luigi Mangione. Dagan ka siya og fans. Dako kayo yung fans club. It's crowded. Lots of girls. Say tawagan ni fawning over or swooning over. Basta nakagusto sa over iya this ha. guy. Ana. Nga no. Kay nga naman. Kay handsome daw. Kay good looking. Pero what brought him to our radar in the first place? Usa siya ka murderer. He's a cold-blooded murderer who is showing no remorse because this guy killed a person, shot a person. I don't know if in broad daylight, but anyway, this person killed somebody. Who is that person na iyang gipatay? This guy is being hailed as a hero because of the person that he killed, not because that he killed the person or he Is that killed a a human Dexter being. kind of thing? Not necessarily. I mean, look,
ang iyahang gipatay kay usa ka CEO sa usa ka insurance company. And this insurance company, you know how insurance companies are sa Amerika nga naay mga important medications, important medical supplies or medical tools na dili i-cover sa ilang insurance company bisang kinahanglan na kaayo na mga na-deny og wheelchair, medications, financial whatever sa ilang insurance company. And this guy, this CEO of an insurance company, daghan og nalagot, daghan og affected ani nga insurance company. So murag kumbaga tama lang. The CEO who died deserved it. Mo na ilang ginaingon. But nobody should take someone's life in their own hands. Nobody. 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 Tell that to the people admiring the guy, making the guy into a hero. That's one thing no kanang mga insurance company. Parehas yata tag opinion with the general public na dili jud taganhan og mga insurance companies, especially when claiming what we paid for or what we deserve to get. Kay recently lang po no, I just had an experience. Gibenta na ko akong car. Akong car jud ba? Gibenta na mo among car, family car ba? Tapos ang nakapalit, okay na, happy kay siya no. Tapos naa pa man gud toy insurance, active pa gibayaran namo daan. And then unfortunately gipahiram niya iyang sakyanan, ang nakapalit. Gipa-drive niya iyang sakyanan sa iyang pamangkin. Reckless driving, hit the bumper, or not the bumper but the rear part of the car. Na. And then siguro no mag 6 months na siya bago pa nalihok. Balik gi-contact na mo insurance company, dili manubag, dili mang reply sa email, dili manubag sa phone. Daga na kay ko gi-involve ang tas dito pa ako ang nahasol because sa ako pa naka-name ang insurance, di ba? Kay ako man nag-pay ato before pa nabenta na palit na namo to na insurance. Gani. Dito pa sila nang reply no kay niyon ko nga kung hindi kayo if I don't receive a reply, I will tag DTI, I will tag good ka ng Karen moves ba. But it's not Karen moves anymore if you like contacted them several times and they didn't reply. Karen moves are like so the first time pa lang and you wouldn't reply, they would CC everybody already. But I was so patient. I emailed like about 5-6 times before I got a reply. Sa 6th or 5th time nako pag-email ning hulga nako nga mang tag ko og DTI og natoy insurance agency nga akong kanang regulator ba sa mga insurance sa Philippines. Nakoy giingon nga yung ana. Basta yung ana na dito pa sila ng reply. Pag ingon ako ana niya, even after that, dugay ka sila mo follow up. Basta no ko tay nabangga siya June nabangga to. Karon lang siyang December na pa ayos. Karong So, December lang. Oh, so kani mga insurance manggod. Kuan kay ni sila ba kanang naong kay kanang I don't know if it's every insurance company pero basig lang jud no. Sila ba lain kay sila ba kay kanang naong kay kwarta kanang kung papaliton ka nila sa ilang products kay pina-update dapat kuaon na nimo dayon karon kay para kung maunsa ka, ma-aksidente ka or ma-damage imong whatever, maka-claim ka na kay makuha. Pero yes, makuha nimo pero paghirapan nimo imong kuhaon. Predatory. Scam. Dili man po scam. Puan lang jud. Pahirapan lang jud ka no. Feeling Okay lang nang pahirapan, dili na okay. Pero arang lang na kaysa katong dili jud gani hatagan. Mao na siya ang katong CEO nga namatay. Mao gani katong remember ka na night time na nagbanding ta with our work colleagues in the past. And she shared she really advocated for this particular insurance agency and I keep on answering her. I don't like insurance talk. Do you remember that? I remember that. Kana mga inguna na nga mga talks. Kay feeling nako mura na po nag-networking. I put insurance company in the same level as networking companies. I don't know why. But you remember that moment, right? Yeah. Sige ko Yeah, bara, I do. dili ko ganahan mag-insurance. I don't like it. Basta ni ana jud ko siyang atubangan. Because she knows already. Yeah, because I told her I don't like insurance Magani. talk.
But sometimes we really need to buy it because it's required. For example, if the vehicle is under a bank loan, they wouldn't allow you to get the car without an insurance. So you would be forced to buy an insurance. Pero kung 5 years, ako lang gikwenta ba, in the whole 5 years, kay careful driver man, buyag! Ha, buyag. Akong bana ba? Careful dyan na siya nga driver. How kay siya mo drive? Maski mo piyong, pwede. Maski matog. Maski matog. Ay, mata na ko. Siya. Pwede na siya mo drive boy side mirror. Nga na siya kahawd. Da. Charot lang. Uy, dili. Dili. Basta, kana akong bana, careful dyan na siya nga driver. Defensive. Kumbaga. Kana. Defensive driver. Oo. Unya, in the whole 5 years na naasa amuha atong among old car, among old family car, murag ka isa lang may nagpa-repair. And it's not because, basta dili siya major damage. Kanang gusto lang namo siya kanang mga normal na gasgas. Giipon na mo siya. Gitigom na mo gasgas. Kay para Ba? o gitigom na mo kana may mga normal na gasgas. Gitigom na mo siya kay para pag ipa-claim na mo sa insurance before na mo ibenta, kay para pagbenta na mo brand new paint Very job. nice. Very smart. Gigamitan na mo og smart. But if you compute, kung i-compute na mo to, let's say approximately we paid for like 25,000 a year sa insurance. That's 125,000 pesos. And then we only claimed it once. How about that? Then the whole paint job, it's not even a whole paint job. Like, naalay side panels nga gipang paint. Kaya ang ubang panel is new pa tanawon, dili pa old. So, dili tanan na pinturahan. And nakita na mo ang costing, it would cost around 40 plus yata to. So, nakakwarta gyud ang insurance sa mo. Kaya ang among na-claim lang is around 40,000 of body paint job. Pero among nabayaran is 25,000 a year. If I just estimate that correctly. Mo na siya. Mo na diha ang kwarta sa insurance company. Mo na ilahang kwarta. Mo na ilang kwarta. Mo na as much as possible dili kanila tagaan. Ay dili kanila pa-claimon as much as possible. Palisod-lisodon pa ka. Mo na daghan og kalaban ni nga CEO nga namatay. Mo na daghan siya og kalaban. Kay ingana man gyud guna ang kwarta sa insurance company. Mo na daghan og nalipay nga namatay siya. Mo na daghan og nahappy nga, daghan og naging fans ni Luigi. Ako ni apil-apil ra pud ko sa hype, pero hype ra man po na ako oy. Wa man dili man ko kaingon nga uyon ko nga nipatay siyang tao, di man pud ko kaingon ana. O ayaw pag uyon. Kanang pero daghan jud kay tao nga ni fans sa iya ha. Ngano man na unsa man na nga phenomenon. Naman ay ka ng sa psychology. Women tend to be attracted to like people like Ted Bundy. Ay oo no. Nadyo mga ingana, lood kayo ay. Naamang gani magpakasal. Naay mo gukod gyud sa mga criminals. No? Wa ta kabalo ko ngano na. Pero actually katong sikat tong time tong Dexter na series sa Showtime. I watch it. I like Dexter. Pero kuan ni siya ha kanang sa tao ni fiction ni guys ha. Buang mo. Kuan ba kanang ang yang gipamatay puros mga killer pod or serial killers. So it's like an anti-hero thing. Ang yang gipangpatay naapoy gipangpatay. Yes. Murag kuan ba Batman. Vigilante. Vigilante. Murag ana good. Pero in real life no, don't do that. Guys, sa naman mo, di na mo ka-distinguish og real life and fantasy. Maogyod. Pero kung makakrush mong Luigi, ay, bahala, good mo, inyuha man ang cake. Pasagdan rata mo. Ningon naman mi, pero bahala na good mo. Ana naagyo phenomenon nga ingon ana nga naay makagusto og mga criminal. Si Britney Spears pod naingon siya, Mama, I'm in love with a criminal. Di ba na siya kanta nga ingon ana? Ay, Sama ni Britney eh. That's why they like bad boys. O nya, kining babae nga si Dr. Lily J, ang iyahang gipakaslan, kini makaibalo rata kung kinsa ni si Dr. Lily J ka taon. Tesa, pwede ako ang mo, kuan ani mo, intro ani. Oh, sige. Guys, si Ariana Grande, kay ilang man gyud mo, di ba? Oh, kailami ana niya, kailami. Yeah, di ba si Ariana Grande kay kasado na siyang babae. Naa na siya ibana. Oh, na siya bana. Okay?
Nana siya bana sa unang panahon. Oh, nana siya mga bana. pandemic time. Oh, nana siya siya bana. Oh, nana siya bana. Unya. Na siya project, na siya bagong film. Oh, na Ang siya title film. Wicked. Oh. Wicked, 'di ba? From the Wizard of Oz. Na siya co-star diha bay. Oh, na Na siya siya co-star diha nga oo. movie. Si Kuan, Ethan Slater. Oh, usa ka Broadway actor kini siya. Oo. Isa ka Broadway actor kini siya nga ang iyang gina play nga character kay ang star nato nga si SpongeBob SquarePants. Oh, he played live action musical SpongeBob SquarePants. Yes, and actually we played it sa TV, the live action musical sa SpongeBob. It's very good. It's very good. He's a very good theater actor. It's all good. He's talented. Ang problema lang guys kay minyo po ni si SpongeBob. Oh, minyo si SpongeBob, guys. Ang iyang naminyoan a doctor with a newly born baby. And they are high school sweethearts too. So from the start, Oh, dugay na gid kaayo ni sila kini si SpongeBob ug iyahang asawa. Dugay na kay na silang duha. oo, unya, guys, ang problema ani, si Ariana Grande ug si SpongeBob during their filming nagka-developan. Oh, Na in love sa isa't isa. Oh. Karon giilog jud ni. Dili man sa giilog kay nagpailog man pud ning si SpongeBob. nagpailog man pod. Oh, gibiyahan niya iyahang asawa with their newborn child. Oh, mao gani no. Oh. And fun fact, fan kayo ko ni Ariana, as in super duper duper duper. I listen to all her albums A to Z. Memorize ko na tanan. And then when I heard about this, I refused to be her fan anymore. I refuse to listen to any of her songs. Oh. I refuse to watch Wicked. Pero it's unavoidable kay my son keeps on watching Wicked sa TV. But I refuse to listen to any of her songs, especially that her album, Suko Kay Ko With Passion. The new album. With Passion. Oh. That new album contains a song called The Boy Is Mine. Lain nagigbatasan. Gipahambog pa niya. Lain gigbatasan. Gipahambog pa niya sa kalibutan. Oh. Nga iya ko no si SpongeBob. Hala sige, imuha na na. Day. Imuha na si SpongeBob. Walay nangita. Imuha wala na na si ngayo. SpongeBob. Walay na ngayo sa iya ha. Naay nangita, Kring. Naay hala, tama di. nangita. Ay, tama Ihang di, newborn oy. child. O Ay, ang hala, iyang tama di, asawa. oy. Oh, tama. No, tama. Oh. Oo. Pero wala na laing nangita. Mao na to. Unya, kabalo ba mo guys? Ah. Napansin lang nako, si Ethan Slater is ES, right? ES. And then ang album ni Ariana containing the song The Boy Is Mine, nga gipahambog niya si SpongeBob na iyaha ko no, The Boy Is Mine. Ah. Eternal Sunshine ang album, which is ES as well. So the album is like entirely dedicated to Ethan Slater. Okay. Hala, bright ko. Oh, tanawa ko agtang og dako kag agtang tas dili ka bright, na something wrong. So dapat kung dako kag agtang bright jud ka gamay. Ay, oh, no. Anyway, mao na to guys. Mao na nga nakaingon ko nga, lain jud nagbatasan si Ariana Grande. Lain siya. Lain pog batasan si Ethan Slater. Oh, lain. Silang duha ang lain og batasan. Oh, Silang lain. duha. Oo. Lain sila, lain. Oo. Unya karon isulti karon Kring kung ngano ug unsa ang giingon ni Dr. Lily J nga ex-wife murag wala pa man yata na settle ang divorce, wife ni SpongeBob. Go. Okay, kini si Dr. Lily J. She stayed silent. Yes. A classy lady. Yes, a classy one. She's a very classy lady. She stayed silent amidst Yes. the drama, amidst the scandal, amidst the Boy Is Mine single release ni Ariana Grande. Gani. Pero karon nagpagawa sa siya og 1 year na ba? 1 year after the big scandal? Dali ra sa panahon, oy. Gani. Oh, nagpagawa siya. Actually, kuan gini siya, whole article gini siya, kataas-taas to yung gisulat. Mao ba? Mm-mm. Mao ba hala oy, kaluoy pod. Sige go. Ang iyahang gisulat kay, how does my divorce make you feel? Kay kuan man gid ni siya. Therapist man gid ni siya. Isa siya ka psychologist. Psychologist. Ang iyaha pa yung specialty kay postnatal women, kanang mga bagong panganak na mga women. Uy, Ginoo ko Or Lord. maybe katong mga prenatal women po. Basta mo pa dyan na iyang specialty. Iyang specialty kay iyang sariling experience. Kuya, Mga kuan ay mga postpartum mostly. Depressing times. Oo, depressing times. Oo. Ang take away na ko ani iyang taas kayo nga article dili na ko basahon.
Kay private siya kaayo nga person eh. She's a very private person. And it's especially important sa iyahang job as a therapist. Dapat, anonymous good ka sa imuhang pasyente. Wala dapat sila nahibalaan about sa imuhang kinabuhi. Gani. So they can feel connected to you. They can feel vulnerable around you. Masulti nila ilahang mga problema sa imuha instead na the other way around, nakabalo sila sa imuhang problema. Like in this case of Dr. Lily J. Correct. Global pandemic kaayo ang iyahang problema do. Kay global superstar gud ang iyahang karibal. Oo, the one of the top stars of today's world. Ariana Grande, like one of the up there. Like A-lister. Oh. A-lister jud. Oh. Top pop superstar ang iyahang karibal. Unya. Oh. Kabalo ka ang iyahang gisulat, classy lady jud siya kay iyahang gisulat ang iyahang experience. Wala niya gi focus ang iyahang panagsulat sa kang Ariana Ethan Slater. Sa iyahang kanhing bana ug sa iyang karibal. Ang iyang gi-focus kay ang iyang experience amidst the scandal. Kay karon kay public na kaayo iyang kinabuhi nga dapat private siya nga tao as a therapist. Private dapat iyang kinabuhi. Unya karon kay nahimo ng public, naapektuhan ng iyang career, naapektuhan ng iyang personal life tungod ani. Tungod sa recklessness sa iyang kanhing bana. Wa jud makapugong sa uwag nilang duha. Unya, she's a very classy lady jud. Kay wala gyud niya unsay tawag ani? Gidaot. Gidaot. Gi-bad mouth. Gi-bad mouth. Gi-bad mouth si Ariana og iyang kanhing bana. Giingnan pamanggani niya na great dad daw. Great dad gihapon. Ay di ko ako si Dr. Lily J. Kanus adyo ko moingo great dad uy. Hala. Itoxic na to ni. Mag-press release tag daghan kaayo. Charot. Sige, go. Mikyat gross ka. Something like that. Maura na ang ako masulti. She's a very classy lady, Jude. Ethan Slater In the first fumbled. place, SpongeBob fumbled. Dr. Lily J is really, really up there as well. Like out of his league. And then Ariana Grande is also out of his league. So, what is it with Ethan Slater that's very, 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 very convincing to the ladies? Especially ka Dr. Lily J. What did you think? Dr. Lily J, I'm talking to you. Giunsa ka paglumay? Unsay naa ni Ethan? Ha? Basin lang basta lagi lain kaayo ba eh? Lain kaayo regardless of what he has in like the romantic side ba siya, the joker side ba siya, makes you happy, whatever. Pero lain jud kayo iyang gibuhat. So, mo ni siya ang pinakadakong and ako'y problem. Wala kayo basher ni ba? Si Ethan Slater? Napansin ni mo? O silang duha ni Ariana, wala kayo nag-hate. Wala kayo in fact, dako kayo og box office kuan kanang earnings ang wicked ba dako kayo og kuan blockbuster jud siya karon. Unsaon man gid na oy kay kuan man gid siya kanang remake man gud siya sa usa na ka sikat na daan nga established na man gid siya na brand or film or musical magudaan. So mo siguro na ang dahilan. Bati nga ako guys, kaya wa mo nag-hate ninyo. I demand you to hate Ariana. I demand you to hate Ariana Grande. Charot lang. And also Ethan Slater and SpongeBob. Ayaw po si SpongeBob, grabe. Ay, dili si SpongeBob. Si Ethan Slater. Si Ethan Slater lang. Si Eternal Sunshine. Achoo, Eternal Sunshine. Yo, ni si Ariana. Pero actually, in her history of making music, she likes dedicating a whole ass title to her lovers. Like, there is actually a song called Pete Davidson. Kuya wa bagud ana. Lagi na Pete Davidson. You wanna hear it? No, thank you. Sample. No, thank you. Ang Ariana Grande song na paminawon lang gyud kay katong naay 80s remix. So into you paminaw na ka ng 80s remix na So Into You. No, but I'm not interested anymore. Oh my God. Okay, anyway. So man ang next. Si Anderson .Paak ug Mariah Carey. Speaking of Carey, kadali lang bi, magsegue sa ta.
sinaknak ba nin share siya sa una sa kuha nga nagpalit do siya og chicken curry. O di ana siya na, ma'am, or miss, or tete, ambot ba sa karinderya man to. Kani daw isa ka order sa chicken curry, ana siya. Nangatawa daw ang mga babae sa karinderya. Oo nga naman. Nangatawa sila. Basta nangatawa sila niya. Kaning chicken curry, giana siya sa sa babae. O niya, syempre, sinaknak kay, murag nakuan siya ba, kanang katawan lagi ko. Kay curry daw dapat. Murag, wala siya gingnan ana, pero mura siya passively, gi-correct siya, like, giingnan siya og kaning chicken curry chicken curry Pero actually correct man po ng curry in some countries. Mao ba wala mo kabaluan na si naknak gikatawan daw siya gikatawan siya sa mga babae gikatawan siya wala lang gi-share lang nako segue kadali lang nga segue to guys anyway ako kadali lang gi-correctionan man pud ko kas sa man katong nangaon mi ani nga usa ka restaurant Unya anak ko kini daw unsa to Bondi Benedict basta something like that basta Bondi ano siya Bondi Benedict ambot na sa to nga menu basta siguro ingon ana Bondi daw lagi ay Bondi di pero wala ko niya gikatawan murag tama lang gid mo tong proper na correction ang gibuhat sa ako anak ko kining Bondi meal whatever ay kining Bondi meal whatever ayan na siya Bondi meal whatever ma'am ana ang iyang pagka-correction lang wala siya ni katawa no nothing wala passive aggressiveness sa iyang tone no nothing just a normal correction ana dapat ang normal na correction tama to siya napako isa ka segue bag ulang ko gi-correct actually the past episode I told we mentioned Ralph Fiennes ay no hala pod gi-correctionan ko na ay nag-message ako ano siya Ralph anonymous Fiennes na to anonymous lang. Ralph Fiennes daw na. And thank you for your correction. I appreciate it. Very nice. Nabasa na ko to. Very nice correction. Very reasonable. And actually, to be fair lang po sa ako nakadungog jud ko na ay nag-pronounce og Ralph Fiennes from an Western entertainment news. Ralph Fiennes ang pagka-pronounce. So I copy them. They don't probably know that as well. Og napako isa ka segue. Wala na. Tama na. Daghan kaayong mga pronunciation whatever so dili don't get us started on pronunciations. Okay, dili man nato na first language. So there will be some mispronunciations here and there. To prevent problems, he is Lord Voldemort. Nazi. Anyway, pagkahuman. Kani si Anderson .Paak and Mariah Carey. Spotted nag-holding hands ko no sa mga paparazzi na napicturan. Oh, really? They're holding hands? Allegedly, they're working on a music together. Okay? Pero ayog ka trap, Anderson, I'm talking to you. Ayog ka trap. Kay ani pod ang naitabo kang Eminem ug Mariah. They were allegedly working on a music together. Murag na inlove bag maayo sa imong bikiligon jud kuan hantud karon ay. Na in love si Kinsa na in love. Murag na in love man si Eminem. Unya si Mariah. Hoy kadali lang kung unsa man ang ilahang gi-work on, wala man lagi ning gawas ba? Mas stutter ko pag abot sa ani kay makilig lagi ko. Nakilig ko ani ni siya guys. Allegedly ang news una pa magud kay ni guys mga 2000s pa ni. Nag-collab kuno lang ni si Eminem ug Mariah on a song. They were working on something. Tapos siguro na in love ni si Eminem. Moto nga pahambog niya ba nga I'm with Mariah, I'm with ana good. Si Mariah kasi deny. Sige deny tapos si Eminem kadugay nasuko hantod nga gibuhatan siya og kanang diss track. Yeah, gibuhatan siya diss track. Dedicated to Mariah nga nganong moingon ka deny gusto ka nato sa lyrics ba unsa to kanang gusto kag ebidensya nga gunitan ta ka gikuan ta ka kiligon jud ko ni Eminem ug di Mariah. Eminem single ba siya ron, di ba? Murag single gani no, wala gyud. Tapos si Mariah kay recently single pod. Gani no, bago lang siya nagbulag sa iyang asawa unya pagkahuman. Ay bana di ay. Unya si Mariah kay siguro napungot na siya, naghimo pod siya song niya, dedicated na diss track for Eminem, katong obsessed. Katong why you so obsessed with me, boy I wanna know.
kato siya nga kanta nga, di ba? Remember mo sa music video, ana? Tama. Ang music video, ana, tanawagin ninyo. Ay, diligid Tanawa dyan ninyo, right now, go to YouTube, tapos i-search tong Obsessed by Mariah Carey. As in, dili jud madinay, para jud to ka Eminem kay si Mariah, nag-dress up siya as Eminem. Nag-slim shady siya dito. Tapos, ang look ni Mariah Carey dito nga music video kay mao'y current look ni Eminem. Tama! Diba? Tanawa iya mga current look karon. Itom na pud iyang bungot, itom iyang buhok. You're not Eminem, you're Mariah Carey dressed as Eminem. Right now! Right now, tanawa iyang picture sa kasal sa iyang Uy, anak. may pano. Guys, kung dagag na minaw sa mo, lamia lagi mag-campaign, uy. Ato ibalik ang Obsessed sa charts ba? Mauna ang Kung na to ang list, kay naman kaya guna sa mga Lambini. Lambini may tawag sa mga fans Lambili? ni Mariah. Ay, Lambili. Lambini yung gingon. Is that a cologne? Yes, it's a cologne. The cologne was Bambini. Ay, so, saan ang Lambini? Ang puti mo. I mixed everything up. Basta Lambili, mga lambs. Mga lambs. Kabalo ka kung naay announcement na dapat ibalik na to ni sa charts, kaya nila na buhaton. Ingana sila kadaghan. Oh, ang mga Lambili. Kana kung feel nila, guys, let's put Vision of Love back in the charts. Magimo sila ka ng announcement, guys, let's go. Let's listen to Vision of Love like 1 million times per day. Na, kaya na nila buhaton. Nga na ka, grabe, strong, solid fan base. Ang fans ni Mariah. Dili na siya. Maski pag magditahan mo niya, dagan ki siya buhaton ng mga kamalian in front of the camera, I think she will not be destroyed. She's already there. Like, she's up there. She will not be destroyed. Uncancelable. Uncancelable, yep. Unya, wala na mo nakita ang comment di ay natanyo blank na siya sample daw ni Mariah Carey, wala ka nagsample. Si Mariah Carey, Ariana Grande. Ariana Grande di ay. Ay, ingon gani ko no, I refuse to sing or listen to her songs. Ganun, pasampulon man kunin mo dong. Naarabi ka diri. Dili na mi ana kang Ariana kay mangingilugay. Ay, ang makaredeem kang Ariana Grande kay balo kaunsa para mabalik siya sa ato ang graces. Unsa man? Ilugo niya si Aaron Taylor Johnson sa iyahang old ass wife. Pwede kiligon ko mag-isip. Have you seen his new movie, the Craven movie? Wala. With Aaron Taylor Johnson. I don't know if I wanna watch it. Kay mura daw siya Madam Web kind of movie nga gamay kaayog ratings. Pero I'll consider it. Wala bang pugong nagtanaw nung utana raman ko kung kita na baga. Anyway, Anderson Paak, be careful. I'm talking to you right now. If you're listening, be careful. You might get obsessed and Mariah might deny that you and her ever went out to dinner. Ay, dili naman na niya i-deny. Uy, ka na may picture. Or she may deny ever having slept with you. Ay, kuan dapat, ang imuhang tirada ani Anderson, kung naminaw man kagaling, ang imuhang tirada ani kay magpaduding ka. Ayaw ka obsessed sa iya ha. Kanang Magpagukod. oh, kung mo chat si Mariah si muha, taod-taod bago ka mo reply. Ay, reply dayon. 4 hours. Oh, hulata sa. Ayaw pagpahalata ang obsessed kay kadong. Kontrola imo emosyon. Gani. Kay para magkadayon mo. And you will be set for life. Kung Yes. magkadayon. She don't have to work. She don't have to. She's like a Christmas ornament. But she works. She continues to work. Oh, she continues to work. She continues to go on concerts. Infinite tours. Money Glitch ang iyahang Christmas song. Infinite Yeah. Money Glitch. Wait, ako'y fun fact sa inyo. Ah. Kana kung all I want for Christmas is you. Ah. Kanang, I don't want a lot for Christmas. There! Oh, mana, no? Kabalo ba mo, guys? Di ba, ma-remember ninyo yung intro, ana? Katong, kana ko diya, di ba keyboard mo na diya? Oh. Nai-interview ang nag-keyboard, ana. Actually, ang nag-produce, ana nga song. Oh. Nai siya interview. Ano siya na? Naghimo daw na niya nga song sa computer.
Baligi ang keyboard ana is so fast, it's impossible daw for him to replicate that in live. Pero since that song like exploded into the world, he's asked to do that keyboard kanang kato nga ginabuhat niya sa record, ginapabuhat saya sa live. Basta magsakit gyud ang kamot, magka-arthritis do siya kay. Kaluoy, ano niya, oy. Natiguang nga baya siya. Hantod karon. Makatawa ko ato nga interview. Kaluoy pod niya. Wala lang. Anyway, ano to, Anderson .Paak para sa ko pag careful lang jud. Pag ako pa sa imo pag selfie mo og daghan, pag wag dagang ebidensya kay basig i-deny ka. Okay, private kay si Mariah sa iyang life actually. Masking sikat kayo siya, dili kayo public yang life. Like wagay mo kabalo si pangalan sa iyang ex no, katong bago lang niya gibulagan. I did not know. Gwapo ba ito per nang og kwarta, murag og si Britney. Katong ex ni Britney si Sam Asghari. Ing ato og beauty, medyo Asian ka buff Asian ang ex ni Mariah. Ay, dancer niya, no? More dancer niya. Basta mga ingon ana, dili ta ana. Dili naman jud ka kabatul ana naman si Junip sa imo. Dili ba? Sabagay, ganahan sila og boy toy. Let them have boy toys, you know. Let them have buff with abs people kind of abs kind of people. Let them live their lives. Pero dili na gid ka matinga kung kwarta ra na. They'll be gone when you're old and they won't take care of you. Gani, good thing she's Mariah. She has a lot of money. She has a lot of people that will take care of her. Yes, I hope Anderson .Paak takes care of you. Ambot lang po na ni Anderson basi gusto ra pud niya og kanang I just wanna hit Mariah Carey right there. Oh, basig gusto lang niya himong trophy si Mariah like dili trophy wife. What I'm saying is himo niyang one of like ay nakuan ako na si Mariah. Natirahan na nako na okay ra. Okay ra man. With the kind of person Anderson .Paak is, murag close. Pero murag dili man siguro, I don't know. Huy, si Anderson .Paak, nakoy kuan sa inyo. Si Anderson .Paak na siya long time wife jud. Oo. Recently divorced lang pod. Pero dugay kay sila like 16 years, 17, 10, basta more than a decade jud to. Basta ka lang na siya dugay na kay na wife na Asian gitog na. I don't know what the exact race is pero Asian og na dugay na sila then bago lang silang divorce. Pero dili karon lang na si Mariah like dugay na like last year man yata to. Kalimot ako basta i-confirm lang na ninyo na may Google bitaw, bahala na mo. Basta mo na Makita ninyo. Makita. Holding hands sila. And speaking of Mariah, what happened? What happened with Riri? Kay si Riri Manggod. Si Riri, kinsa si Riri? Si Rihanna. Sample ni Rihanna, sample. Please don't stop the music. I'm another minute to the favorite place. I gotta get my body groove and shake my stress away. Amo na siya si Rihanna. Si Rihanna. Dili ka magana. You am I. Mo ba yan na iya? Ay, dili di ay na mo yung pinakaunang hit ko anda ay. SOS, please someone. Ay, dili di ay. Pon the replay di ay. Come Mr. DJ, some pon the replay. Come Mr. DJ, what the turn the music up. Ana. Niya, si Rihanna Manggod. Niadto ni siya og kanang siguro kanang performance ni Mariah Carey niya na si Rihanna sa kuan. Nasa audience. Niya gitawag niya si Mariah ba. Ilhang gipanaog sa stage siguro. Ana ang nahitabo. Unya gipaduol gid nila. Ang mga audience man to ang nanawag pod. It's Rihanna! Ginaana nila si Rihanna. Bakay wa man kaila si Mariah Carey kay gagmay. Man kaayo na ang audience guro from stage. Ginaana. It's Rihanna! Ginaana gid sa mga audience all around Rihanna. Tapos gitanggal pa ni Rihanna ang iyahang sunglasses kay para makaila niya mo to ninaog si Mariah Carey. Unya mo to I want an autograph sa iyahang boob. Diri sa iyahang left boob. So this is like one of the biggest evidence that Riri is a lamb. She's a lamb. Yes, she is. Yeah. Ang expectation nga dapat ipatato na ni Rihanna ang photograph ni Mariah sa iyang boob.
hugaw-hugaw. Basig na naman ay tatodaan si Rihanna. Dili ba basi hugaw kayo ang pagkapirma ni Mariah, sundugon jud to dapat tarungon. Oo, dapat tarungon po nila. Dapat kanong kinakusgan nga mga tattoo artists ang ilang ipatira. Pero kabalo ba ka na this is a slap in the face for Beyonce. I know naman. there are a lot of Beyonce fans. I know that. But I've never been. I was actually when it was Destiny's Child. I'm still a fan of Destiny's Child, to be clear. To clarify. Pero katong Beyonce na lang siya, no, it's okay. I listen to some of her songs but not like essential playlist. Wala dyan na siya. Bitaw napansin po na ko na. O napansin mo akong playlist wala kayo Beyonce. Oo. And this is a slap in the face because I think Beyonce is living on at the top of the world. Like, I am your artist's favorite artist. Murag ana iyang feeling ba? Mao ba? She thinks like that. I think so. Kay, basta feeling ko lang niya. And sige man ko siya gina-thank sa Grammys. What's with that? Ay, gani, tama gani, baguran na to, istoryahan nga. Daghan kayo nagapasalamat sa iya, ha? Because she is your favorite artist's favorite artist. As a millennial, I grew up with Mariah. I did not grow up with Beyonce. She came later in my life. But I grew up literally with Mariah's songs. Correct kong. Pero ngano man kailangan mag-thank you sa iya every Grammy si Adele? Si Adele mag-thank you kang Beyonce. Adele, you're more talented. I mean, vocal range. What I'm talking about vocal range. Parehara sila, oy. I mean, maybe kay siya ang naa sa audience. Nagaadto ba dahil si Mariah sa mga Grammys? Dili kay ginasnab manggod that's a whole other topic. Kanang si Mariah, dili yun na siya gadaog kaayo Grammys kay ginasnab na siya perminti. Sa Grammys. Alo, ako paluan na. Mao ba? Pati si Ariana wala kay na ginapansin sa Grammys. Ano kaya na? Kay si Beyonce lagi perminti ang ginapansin. And ang mga ginapansin sa Grammys katong mapansin kang Beyonce. That's a whole other topic. That's why Mariah doesn't care about Grammys. She doesn't go there. And she doesn't need the Grammys. She's a successful woman all on her own. Yeah. Tapos matingala ko ba, nganong mo thank you? Si Adele is old, I think. Like 30 plus. How old is that Adele? Maybe 30, 33, 34. Tapos, like, I admire Beyonce, but not to the point where I say, like, you literally changed my life. I thank you. No! No. Like, I would tell that to Mariah. She literally changed my life. Nga naman, day. Pero in what way? Her songs helped me through a lot of difficult times. Like, I listened to her songs. Ana good. Hoy, nga naman, buot man ka sa ilaha kay maybe ingon ana pa na feel nila kang Beyonce. Dili ko mo to, si Rihanna ing ana po, like, I thank you Beyonce, Nga naman, day. Dapat siguro mag-thank you ta kay Mariah. She's actually, or kang actually, no, dapat mag-thank you mo, diri na mga level, Pag mag-thank you mo, mga millennials, na artists, I'm not talking to the fans, I'm talking to the artist, ha. Basing nagtuo mo, si Darling mo, nasuko lagi sa tuwa, fan ba ako ni Beyonce? I'm not talking to you. I'm talking to Adele, Rihanna, kisa pa na, si Lizzo, kisa pa to ng mga nag-thank you. Basta ka ng mga batch nila nga millennial artists. Because you're millennials, I do think you didn't grow up with Beyonce. I think she came later in your life. But the artists that we grew up with, like from when we were 7 years old to pre-teens and teens, I think we grew up with these artists. Mariah Carey, and I know she has issues, but Whitney Houston. I know she has issues, but Celine Dion. And kisa pa ba? Muna sila kung maisip ba? Celine Dion, Whitney, o Mariah. Muna sila ang kuan. They are your childhood singers. The trifecta of millennials. The trifecta. Tama jud ka. Pero si Beyonce, she was in the 90s as Destiny's Child, pero katong Beyonce na lang siya, tong Crazy in Love nila ni Dakog Ilong, si Jay-Z. Mga 2010s naman siguro to. Unsa tong tuiga? 2002. 2002 Beyonce dito. siya. 2002. Ay, 2003?
Yata. Basta na lang. Uy, pero ganahan kong Destiny's Child. Oh. I like Kelly Rowland. Kelly Rowland is one of the most beautiful women. Whenever I see her, she's like a Barbie doll. Literally. She's very tall, slender, very, Flawless. very fair skin. Yes, muna ko mapansin. Flawless jud. Flawless skin. But na siya problem. Ay, Ano mo text ka sa Excel, day? She's not tech savvy at all. Why does she use Excel as her text messaging app? Day, ano nag-text ka sa Excel? Masuko, dili reply. Ano ma? Ano masuko maka di-reply yan sa Excel mga nag-text. Di jud ma-send. 'Di ba? Pero naay nag-debunk anak Kring. Naay naka-send og text from Excel. Grabe naman po kayo. Gigamitan og kanang script. Formula. But anyway, ganahan ko Destiny's Child. I listen to it sometimes. Like it's when I feel like I miss the 90s, then I listen to the whole Destiny's Child na album katong naadong Bills og No. The writings on On the wall. Yes, the writings on the wall. I listened to the whole album. Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobile bills? If you did, then maybe we could chill. I don't think you do. So you and me are through. Tin. Siya, guys. Mo na to. Unya mahumanta diri, guys. Salamat kaayo sa ato ang mga paminaw. Thank you so much. Gani, salamat kaayo, guys. Happy ta 2025. O sa imong New Year's resolution, ako New Year's resolution, I wanna share it briefly. Sige. Ako New Year's resolution is, if that person doesn't want to reach out to me, I will reciprocate. And if that person doesn't like me, I will reciprocate. So my New Year's resolution is reciprocity. That's so deep. That's literally that's not even a New Year's resolution. It's my lifestyle. But that's not my lifestyle. So it's your resolution. Yes, it's my resolution. Because expectations lead to heartache. It's Duran Bernard. Not a matter of my faith. Gani. So, mo na siya kung kuan, reciprocity for 2025. And to more laag-laag, I think lang. Sige. Ako unsa man ako I guess I'm gonna work on myself, charot. I'm gonna be a better self, charot. Ang akong kalaban is my 2024 self versus 2025 self. New year, new me, same mental illnesses. Ako, I think I do have a mental illness. Undiagnosed. Yes. Pero definitely not ADHD. Definitely not that. Because the symptoms, I read it and it's not me. Maybe bipolar. Here we go, diagnosing yourself for 2025. Yes, and I will commit to drinking vitamins. No, not vitamins. Kuan man ako ginatake. Vitamins. Kay vitamin C. Nagatake ko vitamin C and just another supplement that you will not like hearing. I already heard it though. Kay kanang na-realize ako ba I'm so tired all the time. I barely have energy to do anything. But I still do them, but I just don't have the energy. So, yeah. That's it, guys. Guys, thank you so much for listening about our mental illnesses. Vote in the poll! Nasuko ba mo sa giingon nako about kang Beyonce? Ug ang pangutana! Who's your favorite music artist? Pag-comment sa Spotify, YouTube, and Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. O nya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mo latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O basig na mo yung mga topic, suggestions, or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are always anonymous. Dili jud mo na mo i-mention. Except kung gusto jud mo. To submit your stories to advertise or sponsor. Please. Maloy. Support our show. Go to diliniadvice.com. We appreciate any support.
Again, that's deliniadvice.com. But yeah, Morato, see you next time. Thank you so much, guys.